Pancuran Mas Rimi tak munyi sekali kan. Keng pasar apa? Ya patut sih tak munyi. Cik yakin tadi aingnya. Bun, Amen, Oh iya Din, ambu kena Din. Bu, mi kan tak ambuongku kudin kana. Setalkah ambuongku budin je. Padahal engkau keng mata berpihak. Ya kopi Din. wis tau sabun repot Bun. Oh iya lah Pak lah tak usah Din. Yelang kok ki terus ya Bun. Beh, lah dia emak Din. Keng la jalan na Bun. Cek pak krola kwa celen Din. Malah sepidu meter tak teke. Mon orang yang reken kendaraan bi kaki Bun. Bede sebidu meter apaan? Purala pangeran. Oi, ambu tong. Majepar ngararua. Pulan sa mobilan. Basta launan sa kaleng. Kira mo orang leparay porontuan laan. Cik sombong ah.
Ganun ka, par. Kabar. Ganon. Iya cong lebet-lebet. Wala dul. Lumayan din. Tak ngetela mobil potek ki burdul. Majepar. Iya. Ada apa din? Abang kok lagi kena yang syarakat ki burdul. Pas tak lawanan sekali. Corong yang sombong majepar din. Kapan nanti mobil. Pas lorong kata ketibin na. Iya. Dapat terus kuwa sombong ah. Dak budi mula tapalang tak kere tole bi tetangga na. Dia ada iya menoreng berpanca aja. Armas tak putu kata tangga. Dua apa? Kecejaan dia tak kira abit masa na dul. Padan bandaun. Daun mun ki piru. Tek ki kenangan na. Keng mun la elop. Keker ka bumi tadi kasrakas. Tadi mun ki tepak janji cek pika piake. Takok kapan titik kasrakas. Karo saja ni rak terak. Kelas. Menyala abangku. Lu dul. Ada ori kare naing ya. Kerungan kata lah nyepet. Ron. Ambulo. Jawis dul, tau sa. Kok kaburo? Kayak ngarapa ukuran judul. Tahu din. Saya nggak ngeding ketungingan kok ban kaki bukila dul. Tuning saya di mah. Yo tentang majepar. Ukuran kan sapu ponna. Manyar kau perong kaki din. Muan upron ruah, lakaran mua melas. Sambinna, maka upron sepuh pun na. Di majepar tek yang ke. Kan majepar sombong. Pernah kayak ngetela majepar nyongkem kering tuan upron. Makanya macedin. Kan tak kira. Jaring upron miskin. Titik yang ke majepar. Keng syara gelo. Mon sa popo elang kun marga na tunya. Cek magasokin majepar tak seberempah. Pak bener ka Majapahit kitang bala? Ya bani film kaki ban Majapahit cong. Taretan. Taretan sa popo. Oh, Ara apa cong? hindi tara pa pak. Kin pulang gila engko nya pas tayo sampit di. Wala kintay keding cong. Matay kaya di nga pak. Sabi ko tuloy balido kale. Mun bener ka Majapahit ki panakan kake pak. Sambi balay. Kabala. Engko nya pabenikan ngarep berian. Saking ko tak bisa sinal mata kenal lah. Pulan laba ki nya matretan na.
Ben pole. Orang nga tretan di bani yoko dari tunyan na. Magi ka majepar soki. Ko tak kira solap. Cek repot lah kerja tireng tandi deh cong. Maki teretan banyak tak bengal si nyari ya. Takut kati makin ko ngako. Takut kati makin ngarep beriin. Jadi ini laku bingko yang tarenang. Pa nga kakak majap parang. Ben ken matoro pulan kaki tandi teretan. Mai kaki le Rut. Iya Kak Par. Dem ma kele bunang. Tahu Kak Par. Kula tedung. Cuma kok bunda sih badi dina. Keng tak ketemu sekali ben kelebuna. Pas kele buna potedungan hi beri de. Kula keng leso Kak Par. Leso bana apa le Rut? Cuk darman keron jaan si kelebun. Mun bude pa apa di dina hari ya? Buru kan kok kape. Masa Kak Par? Abu de urem male Rut. Darman ruah. Mun tak kena kok si mau ceke. Tak kena titi kelebun. Masa Kak Par? Abu de iya le. Marah bingko kakak cerita hina. Mak le kaki pada tahu sejarah na. Aslin na. Ring murle kiri. Tadi si endek ke Darman. Sekali. Mak de iya Kak Par. Kelu ke di ngakira. Jengkok pun tak kita mare. Mun aslin na le. Engkok si tak ning didek baca kebi masyarakat. Tapi karena engkok di kesibukan di luar. Darman bingkok si baca ke. Tapi kaki cek salah paham. Makilah bener Darman setoju. Tapi pakun engkok siapa sibuk. Soalnya mun bude pa apan ring dina Arya, arem kangkok kapi lek Rut. Beni ka Darman. Ye cak ka sararua. Engkok selebih baju. Cek keng siapa cek ramen jangan nak. Berarti kakek ke 10 orang Kak Par. Derem kaki lek Rut. Darman ruah, raja ke perutangan kangkok. Pese Kak Par. Bisa kapinang, PC, tengka. Dekti, Darman ruah, mun eka parlong kok bila pui, mangkat. Cuk saking setia bede, pas isuruh beli rokok bingko, pakun mangkat. Kaki Par. Iya bun. Kayak sepatuan Par. Ya biasa bun. Mari Rut. Kerja koni bun. Bede rokon ya? Tak ada bun. Kaki Par bede rokon Par. Ada kiye bun. Ya tuh 5 kat melemun tadi rokok Par. Ini pas engkok bun. Beri si Rut pui sing ngodeun. Si Rut berilah kon nice rong input data bingko. Ya tuh mangkat ke lulek Rut. Kelebun apa isoro Kak Par. Mencan kowe soro kaki make bila mangkat. Nya bentar ke lu ya. Nanti nak kok si mangkat dah.
Bun, mi nyuruh kak Majepar, tak nyaman. Apa kalau tak nyaman, Rod? Ya, kak Majepar ruakan, can seponati sebun. Jangan saprot. Terus Majepar kakek. Tade cerita nang baju lagi kajeje. Pun kalau keng tuming keng ngungkul lagi abang tibi ruah. Beni keng baju. Keng sombongnya mana. Lala kalaku. Tak kelemari pun gelak kakek. Cong. Cong. Majapar. Kaki teh. Iya, Cong. Beda apa teh? Kaya di parlo kakek. Jo perlu apa boy teh? Tujuh. Salah rokok tade apa? Kaki rokok bede teh. Tak ada, Cong. Tuli ya lepas melek. San misan kok pas meliaki. Kaki nyurung kok, Cong. Kan rokok kaki tade teh. Ini maki kuang. Cong kok macediin. Pipa soro-soro abi kakek. Maki bener kakek aberi. Tapi cara menide iya. Cek bong sombong, Cong. Si pulan kakek di PC. Lantas kakek pas tandi lah kesetuaan. Jangan ko tak ngampung pesen na. Engko denargen maenga pulan kakek tang panakan. Saya nga, muna jalan cak dengan kalangi. Takut so ko natapak-pak. Maksudnya teh? Icek bong sombong tadi orang, Cong. Udi dia tak kira jauh terus. Pakun beda balik der. Mun kaki sombong kau orang. Saya nggak mun kaki apes tay tole bi orang. Tin na magkalate ito lihat teh. Cengko tak kira buto ka orang ria. Kaki pulang tak teman torasan puto kau orang, Cong. Ku aku mulai ketemu dek resang. Saya nggak catat pada bentang ucap dia.